deputy CM dah keluar. Yok lah buat street light bayai. Namar bayok kawan lah saya fikam yang. Ya fikam mu pai. Ngawan manga. Dah kamu jong pai kam. Ngim ya ra. Bat ka jong pai ngim kwa kam. Nak senong. Ya kanai. Ngai aku play kai, di Prince of Haro. Ngai aku play. Pidon benta tang muntak snai. Piwan pet. Himdan benta ra baru sekato. Bangi ru kitip, bangiyat. Ndai bang ong bangi UP. Kampun kami ai. Ndala yo wa kata pun le yu ba. Hatu. Kiong phone engineer. Le la di fi utau engineer la lot le. Le yu benar kita minister in charge of department ba fa. Ngasudon banong. Wanong so ai ngasu clarify kene bat kani kalenti. Himdan benta ye. Benta jong pi hadian balami ko kerda. Ya berkhot ngai ku blai di officer ngai ku blai. Ya berkhot di bala pelong ni. Bak patau bala don benta. Bat khamtam benta. Ngai ku blai kerpang. Yai bak patau. Yai deputy CM bala kelut nasib. Lada di lek bak patau ru. Lada deputy CM in charge ngarut. Umdan mensim. Mio ni. Ini mio. Mau kumba pipi ong ngakam discredit. Mau ngakam discredit ini ngakran tangi ke jingkran. Namar ban ong hatu ski. Bayo pet dala awan kini ke surok. Yo pilih ainam show A show B. Mau Hey, yo pilih ainam show A show B to fine. Mau ngaru ngasu tenat. Namar beli nak kaliang jok kasinong ru. Ngakam ong kam sim kia. Ngakam pemi ya kata kentian. Mau lani yano ru. Mau kam jong deputy minister kumu PWD minister tadi kam jong ude. Mana dari PWD minister ngali tangan le. Manong epi. Ndai tangan yang ngasnabun kisrong. Dadang ngali PWD minister manga. It is his duty. Kam dei ka balong special do tata. Negeri kamram ka jonga. Kumu emeli ban pensngau. Ya ke jengno kam jok senong mulai. Badia katang lale. Nei ba pinong ban discredit ya tu sgi. Mau ban target ya tu sgi. Kadai katakan kabangam la ban priang kum bakalong ngan wara baik. Hapo senong moro ru. Kumu kile. Kiong bangili mi su emeli. Ngili mi su MDC. Ari habawan manga beli pimpet trai pat nak tak sgi ngong atu sgi. MDC jingi ula le. Ula dep ban estimate ula pak ke proposal. Dah hadir natu part kiong no beli MDC hemle ye. Dia nama kata daw ngakran hatu ski kenang ban syai. Manganum la lada kibre ki sngap betang ka jikran jong UR kenong tu emli mat khomle ye sya. Mohon rei nakaliang jong PWD GE don ne yawan lang bat i ban prepare. Balada pidei ki basmat ban but ya kajing ra ka jonga. Ya kimat ke isu hapo yang dorbar tawan ke mau ka kamram ko bingkong do pihak nga ka di benyasat hapo yang dorbar tawan kita di bingkong barnganong epi pet ke records bun sin what hapo assembly ngalara ya kan dia ka banakal yang ke jonga lingba ke engineer ngalapa ya ka proposal hang tei hapo assembly banra ya kan kamat bar ngayai ra anak ko report ko pat iki bubun kimat kibede jong kesenong mulai ya keluar ke bagilarai haka kanyo terik baru ki rangba sinong jok sinong mulai nilai rai lang ya kini ki jo ki rai ke bak sorno mulai lai representation ke government kay ke pelong ya pi ba pinhapan le license CTO CM minister Di Bodor hadu kata Hiklet no yang ketinggi. Yes. Yang kirang basnong udah upat ba jong kesnong ujiet baru ujiet baru sana. Yang day baru setelah yang kejadian jong hipat ba nong song sinong. Kalau si kata ngom ba kibabuan kirang basnong mulai kira ki ejen jong sarkar. Dari mentah ngai bakim dai syuk ejen kila kalalaman kidalal. Kirang basnong kendit kendrel hai bang
Nyenap ya kejungwan pai kejung pi. Nyenap ya kejungwan pai kejung pi baru kirang basyong ngikwa. Ngakwa mengaruh kumro basyong bagi baik kirang basyong kindan lang kejung platform.